Manipuri Governor Ajay Kumar Bhalana Mera House Chongbagi Yaifa Paujel Pirakli Maki Paujel Hai Machin Manau Oibagi Nuksinaba Udliba Mera House Chongbagi Thoram Lakpada Lamdam Asida Tangdu Laitaba Amaga Nuksinabagi Achip Maria do Hena Session Hanba Oration Harakli Numesan Lakpada Manipur Hana Chief Minister Nongthong Birnasu Yaifa Paujel Pirakli Nakal Amaromda Loktak Dega Medena Ministry of Donor Amadi Governor Ajay Kumar Bhalana Yaifa Paujel Pirakli Sumang nila Kanglo Panalipak Nachom Artist Ikatibagi Kumapan Suba Pukumon Thoram Ngasi Imphal Police Compound Leiba Ibuyama Sumang nila Sungenda Pangtokre Mahusadagi Meragi Tunnel Numita Pangtokpa Mera Wayong Bagi Thoromgolona Pangtok Liba Mapok Kumon Thoram Asida Manipur Sumang nila Council Gi Chief Advisor Rodana Hanagi Art and Culture Minister Dr. Moirang Them Narasing Manipur State Cooperative Union Gi President L. Tompisik Singh Sumang nila Council Gi Advisor L. Tarpon Singh Sumang nila Council Gi Lifetime President P.S. Gunachandra Sharma Sumang nila Council Gi President L. Thomas Singh Amadi Sumang nila Council Gi Award Committee Gi Chairman Khetri Jugindroy Yauna Sangnareba Miyoi Kaya Charuk Yakhe Sana Kona Bagi Lamda, Manipur Chanarosina, Nashishu Malemi Thakta, Leva Asgi, Minchet Purukpa, Lepa Letri. World Junior Judo Championship ta Manipur Dagi Chanaroi, Linthoy Chanabamna, Leva Asgi Minchet Puruktuna, Bronze Medal, Lobungam Kre, Masigidamak, Manipur Hana Chief Minister, Nongthongbam Birena, Linthoy Chanabambu, Tagatpa, Hondorakle, Mahaki, social media platform da, Nongthongbam Birena Hai, Linthoy Chanabamna, Hona Bakanba, Kathokpagalona, Manipur Amadi, India Gi, Minchet Purukpa Simak Tagat Ningaini, Makhatana Tuan Tuanba Lakadaba Sinamnaba Singda, Mai Pakpa Ocean Hinasu, Maki Paujel the Highlight.